Быйылгы Госдума выборыгар мәңә хаңлас улуға отут төт выбордыр участокта кассылай боларын курдугулар илбатага. Бу отут төт участок отут бир нехелек битигер баратыгар бу балаганайын 17 күнүгер хасырда агыс часка арылыбыттара. Быйылгы выборотон уратытынан биһиги каз билди участок бытыгар баратыгар бу выбордаһын кайдан барын эхерин туһунан видеофиксация оңголунна. Биһиги алта быйбардыр улахан участоктар бытыгар Ростелеком нөңө сайтынан көстөр камералар турбуттара. Онтон атын нехелектер битигер барытыгар нехелек жахалталарын көмөлөрүнөн эми устар аппараттар туран бу күн бүгүн үлене камнагы сук костота, үс сук костота уста тураллар. Онтон биһиги улус бутугар бу отут бир нехелекке барата сүрбе үстыгынча 600 сүрбе быйбардачылакпыт. Бәғәһә киһәңе агыс частагы даны ылар бытыгар биһиги төттөһүнчә 371 киһи бит номнобу бардата. Маны таһанан жээлергер ыңраннап 490 киһи бардата. Ота биллерин курдук билген бу ковид балхынятыгар биһиги улус бутугар тагырыбыт син бир бар. Олихин буланаттан биһиги самоизоляция олорор контакттаг жоннор бутугар онна ылжаһы жоннор бутугар бу балаганайын 19 күнүгер баран быйбарда тыхпыттен буланнанабыт. Ыры тонсыстыганнах кутталлах биһиги 200 сүрбе 9 член бары төлелер. Онуттан бу жоннор бәһәләре общественниктер болалар. Иннегенан бага өттөлөрүнөн кирен тон бу 5 сылгы статустах быйбар хамыяларын үлехиттер үлеле хамсыгы жалларын. Токеннер дорговияларын карыстыр сылтан бары Роспотребнадзор тутухуннарар мерелерин бартын тутухуннарабыт. Каз билди быйбарда участокка киреригер печаткалары, ручканы, масканы ылар. Оннаттан этин температуратын мередетен барын кирер. Оннаттан тух бар членер бары дистанцияны тутуханнар остоллар бытырагыраак тураллар. Оннаттан бу үйе хамыгыялар хатчы биттарынан биһиги жомутун карыстыр экраннардактар остолларыгар. Оны таханантын бу эме бу мераны тутухамыт биһиги кабинкалар бит кирер аннара сабыллара соқтар өйдөн көрбүк көп болобу бардачылар. Четинник мералары тутухамыт биһи номно буларын конституция коластагынын кенеттен быйыл этинник кемге 2 улахан терехемитин ытабыт. Оны балат чорукко сыллардагы ырахан үлелерге жомут сергеби туттан ким даганы турарын турбат олгынан баран серехтак болууга харыстаныга бу вакцинаны ылыга биһиги быйыл кыһыны баха үлелестибит. Эрия горанатон Госдума выборын тахана муниципальный боларда Маны таханан биһиги улус бутугар үс нехилекке муниципальный выбордар боло тураллар. Суроктары толаннар нөрүктәйин нехилеген, онна бу 2 батыры нехилеге бежеме депутаттарын талаллар. Маны таханан биһиги корабык бут нехилегегер эми бахылык выбора боло турар. Тобу балатчы кессилях 4 кандидаттар, оннотон нехилек выбора кахан багарарта боларын курдук билербик курдук. Бу нехилек ихигер күркетилях, күске кирсилях, агитационный үлелях, выбор боларын билебит. Онон тобу корабык нехилеген бахылыга ким боларын эметтон 19 жыгыла түйін билек көп боллади. Выбордаһын камытотто пока биһиха үңсүү харсы соох, биһигеттон тустак органнарга информацияны бартын төһөрөн олорогот. Ононтон үле хамнас билген тетимнахтык бара турар. Биһиха тахарча ардактар төһөллөр. Ононтон жон серге келитеттон токтолоо, быстылоо келе тураллар. Кандай нехилектер ордук токтояктык сагынатылар. Биһигеттон отут бир нехилектәхпит, денете эддек бүтүн курдук нехилектер бит бары аксаннарынан арастагаллар. Улхан нехилектер, орто нехилектер онна агыйык балачага яксаннак нехилектерден кахан багарар боларын курдукта биһи кыра нехилектер бит сүддәк төмсүләхтер, көктәхтер, онун бу кыра нехилектер бит бәгәһә номнотон ортотун аспыттара, онтон ортоку нехилектер бит өттөмесин көктәхтер бәгәһә биһиги көрүүбүтүнен терелтелер өлөкөнө болан күскө таксыбыттара быбарга. Онтон бүгүн хасыныттан бу булчуттар бул сезону көңүллененеген хасыңадылы келеннер эме быбардыктары деймет. Жекеркеттер үлелен камнастарын бүтөрөннөр хасын келен быбардыктары деймет өтө кетехебит.